tarofa le nai tō le tino keriso le nei a fiafi. Ma lo le soifo maua. Ma lo le langi a mama. Ia, tari tonu a tue tatu wheiroa i fo i le nei tausanga. Te manatu sa maua se kirisimasi fia. Ia mana matanga le nei tausanga fia. Tau pa ia mana tau mamalu. Ia, whataro fa whapitoa tu fuli Talanoa le Uso le nei a fia srafa manu malo keriso. Nai tū le tino keriso tu sai fo i mo. Tango le nei tausanga. Ia, au te taritonu. Ia, kora amatani a fo ia le por kalame whatati al Talanoa le Uso le nei tausanga. Ma lo lava le unsa, ma lo fo i le feeling ama. Awa fo i le nei tausanga mani mea ua nga i atu i ai. Ia, o te taritonu fo i o lo masalo o le tausanga nei longa lua. O le whauwau le potalame nei Talanoa le Uso. Ia, o e fo ni mea o lo o whatati tia fo mo le nei tausanga. Ia, la so te mio nua o ispamtalanga. Ai paule mea ia whatalo what fo i le karesia le no fo e to ina mlata whatua. Le au sina. Ia le ngata i lea o pa ia lasi o the Grace Recipients Community Church. Mo maile ia fiafi ia whatalo whapitoa fo le safa manu keriso. Tu e whao le lalolangi o ai lawa ua toe mo maile Talanoa le Uso le ia fiafi. Ia, ma lo le soifua. Ma lo le langi ma. La toi whauwau fo le tātou por kalame. Tātou whasoa le sua fo le ri. La se mea tau te sila fia. Ia, tu whamai. O la fo se mea o mai loa msi. Sunga le whawhenga nei. Ia, Efeso Fonoti. Ia, ma whasoa toi fo le nei tau sanga. Ia, tāro whalau sunga. Ma lo soifua ra sunga. Ma lo soifua ra sunga. Ia, e mare Krismasi mane. Kau sang fo? Ia, salo Krismasi rau uma. Kaso kirisimasi ele imakua inga kai le fia ka fa sa que le fia ka fa o va o ia ga ko ka fa un fa ma pe o mio kirisimasi ka ke se ka ko ai ngai fa fo o poloka o mangi fa ma ia pe la fo ninga mai o ele kirisimasi fo nga o de ka ke ko le ia o le a fa ia sa o la ia o la ko ke nga lulu ia pe o le malolonga nenga fai war pe ia malolo me vai ka palangi relax ke ro fai ka ro kuspa ia ma ia ele se me fai o ngode fanga yo ia por kala me masanga lo ia ko solanga ia pe por ka uma meio ka ko ia sa ka ko ainga yo ma me fa pen ia o fa ma sa ka o ver fa ma i denga ko yo so ngi ma Christmas nga o la vea le calaveronga lua. Isso. Caro fai aí bastante. E ferola o pe longa lua e fai me kau vai. Ya kalanga iska kau vai. Ia. Kau vai. Pa ka kia. So le kau kia di iso. Ai fa fe kai de tu foi ngale Kai de ele o la so ka ke ya. O lava ia finga kale a mai ele tu le ola ma le me te vi ia ma fa taile tu le malo fo le ola. Yes. Le fa wa pe ia le fo fa ia tatu wa dia mai nei tatu feilo i mana Yusu foi o lo fa no mai tatu por kala mile nei po ia vi ia le li o no le tau le lo futu no le tua i lo no la fa solo o mai pe mo tatu ia le fo fa tatu to feilo i le nei fiaf i lungo te penga fai la ma lo lava ma lo so fu mo wa mande langi mama ia o mea masani ai o tulanga fa penei ia senga kau fa finga kan ko a makar por kalame pe ia PCI ia foi me fa penha ka ko fa moi le tua ia vea le tua fa mata yala fa moi nga ko nga ngi me o tatu ia o le nei tau sama lo masalo la fa wa perta to Talanoa le Uso pe na masani ile wa ole mele ele Talanoa le Uso pe ole autu marva mo ole to a mai ole tuspa ia ile por la yes
ia male sufficient o le tuspa ia e wala vale mo e failo me finga ngalo le pe o ka ke le me o mai o va ku mar kuspa ia pe ia pe o le pe o ngai me la ki nga o le won ka wa nga ia le fanta si dia ka por kala me fo Talanoa le Uso le nei vai ta o ngai me fonga le pe o sa ula va nga ka kuspa ia o han luar ma ko raka ia pe o le nga fonga Talanoa le Uso le toi fan watu ma e nga ka ko i me le kuspa ia nga ka le nga a fai mai e le la unga le ia or nga o ia fai mai fo ia o le umalolang se ko ia fio mai Yesu ia o ke le ngi ma meu fai do me la umalolang se do ngai ko sa Yesu ia le se do ko o le ngi do mo se se e le ai mo se do na me ia o ke le ngi ma meu sa fai do ia me o kai ia me ko su ko sa a suvalo tupa o fai ka famo kunga na ma ko ngi o fa punga mai a to feino le nei ai le nei a reto feino le nei wanga e fai do to le maliu ma le to ia fio la do ia o ke le anga i me ai pe o le nga le ko mai ia barbarusia ko mai kuspa ia e ko i do le ia mata to ti ta si di foi sil ona fa taua ia eso fontaranga le tipas tulanga ne o tulanga na ai o te matalia fo ia le porkalame Talanoa le Uso nei tau sanga ia fa maro atul on sai fa maro se sunga ia to fa talo fa foi pe ona fa pai fo ilau fa firo il tato maftanga ilungo nei so tainga ia fa talo fa tu sa fa man malo resultato li ia tal tonu ole a fai fo ele tu ni sime sile le nei tau sanga basta pe ole fa mo la vanga ia ole fai el me finalo ele tu tato volang ia pe on va tu pour le ara sunga pe on vale pe comme kau pe fa sa a power me e mingoi ia fo ia ko anga e tatalo e fasi ko singo ko ngale no por kala ia ave fo le nei tu lai va tu fo fa malo male nga fa sta fo il fa ngalo ngale tua o lo to le purio o le ola ia fa sta fo i malo fa malo si le for la ino la fionga le tua ia wa lava foi vala wina i to e tu sai foi male fanaina male le raf ma moe ia tali tonu ma fa ia sona foi pele tua le manosti le na le tino ia fa si sili le nganga ia wa pe tu temta wa ve nga le lu ai le mo le finga nga lo le tua ia pe fa fa tu na fa nga le tua tu sai foi male nei tu la a tali tonu ia om saro la ka anga i lo ta po karame fo le i na ifsidi fo i mana i peo o peango fa fo ka sangi e ta ki do i meio ta ifsidi ya me sa meio o se ia ka ko fa i fo nga i solo fa no mai la fo sera ko sa ia o quer meio no Facebook ma me ka fa no sole se pe wa ka wa ese le me ka wa ia le me ia longa lua ia fai foi mo wa le bicosan ia ka fo le ni tu pa ia na fa mama ina ma no ai ni ta sanga a mo le ne ia ia pasta na tatala no i fu ngale semta po ni a fai fu me vo chano metas ia pe o mata u fatana no ina sta u tu pa ia então no sili na pasta fu na le ole ale tu ainga le gender ole tua o se fi meo posse meio ia posse tane posse fine pasta pe tu la le tu langa le ko kia silika makani ka como mai dole ka le tua yes vai ole me sidan ka your knowledge your understanding about the law e taula ngai dole ta le tua le ele ia lusa ora kara il carriera officiale pas se ka ole mele o ta ele e tauna i lo tanga tole tua
pila fu ona masani felava sa ia ima pasi ia tatala ile mele ona e folinga mai e talanoa ina so ai o avea maala e folinga mai o se mea tawane ai le mele o lo le le Atua wa ele e taltonu malusi lava taltonunga ele winga lauta po inga ile Atua pe ele lo le to inga Atua lo tua pe la ole winga usili le nei afi amata ta por kalam pole ale legenda ole Atua ora tato su le ma vai le tuspa ia e luoni me manino lava fatal tulanga le o iai me mo marga tuspa ia le Ioane Pale fa mai o le Atua o le nganga lava ia me ngara fe mai atapua ila ngi se tapua ile Atua me sa ili mai o ia tapua ia tu te ia ile nganga to ma fa mahon o ngara te lo ai i me mo mora ke lo nga well the question is por la legenda mara tuspa ia o le Atua o le nganga o le nganga la kuspa ia e iai ia nauna e ka o nauna tane ma nauna fine e fale fomo ka o pe valeo ka nguku but the thing is a masculine noun and feminine noun or neuter noun in English ngan kuspa ia e me ka o masculine noun o le kasila masculine noun i fai mai o le Atua o le nganga ka ko ia fa palangi spirit por fasa mo le nganga you can't tell the gender pe se nganga kama pe se nganga finge pe se nganga ya o kelela me ai i le tuspa i fa pena o le mela le va tu ngana na tuspa i pe sa o lo manatua I just fa for mai you can check it out o kelo kemi o le upunga pneuma po le pneumatos it's either neuter or feminine a thing or she but i le me o le Atua le nganga o le upunga Atua ngai e masculine no inga o le Atua tani o le nganga ngai o le it so the spirit is it's a neuter noun o le kau fa kula o kala onga o lo fili po le ale gender ia a fa mai kala kuspa ia o le Atua o le nganga ia o gender las me ka koma sangia pe on fa ko lua me mangingo nga o le pe su kuspa ia o le Atua o le nganga lua pe ava ai atili o kelo ke me kuspa ia o fa ilo mai lava le Atua lava ia o se tane po se ali pe o isi ke me fa ngale ngana nga ka ole o ngana fa tusa pe sa lo fa sa mol figurative language e fa pe ina ima fail tangata ona malama i mea le Atua for instance o ka ko ka o le Atua o le nganga a physical being stato e mo e ai o tato nganga e ai mea i le Atua le mfeta tato na malama mai me fula nga o kuspa ia e ngaka lava lo tato i loa i mea le kon kuspa ia pe on ta ua ne lau tala le sufficiency o kuspa ia so when we try to go beyond kam felo tato e o tu ato kuspa ia o farong so kala le o kuspa ia la nga ia e pe o kuspa ia le akako oi kua o kereka kongi nga ko nga me ia o taltonu ile atoanga kuspa ia me uma lava la wo ia me nga la fina ngalo le tu te lo pau fu lava nga me fe un tato lo e tu sai mal fasino mai ale nganga o le tu me la le kupu I pasta to help e kale fsili le e le upunga fa nga ina ila tu su ia kuspa ia o le anthropomorphism o le winga o kala o le kamfaile fashion fa anthropos fa tangata po fika o le palangi le o le humanization kusa a fa sa mo fa tangata kusa se fainga vonga le tangole Atua e fai ina iam fa tato na mala mai yo ingala le tu ina tato ngana fa mai o yo tama Paula vanga le me ka ke lo o tama so e tu sa la me longo o le Atua
is a masculine God, o le atua male. Because in order to be a father, you have to be a male. Le fai o e matama kaunga nga avea o e mali po se tani. Na vaile il kalonga mai kuspa ia. O le tele lava taimi pese lau fikus fulu. Tusa masera fikus fulu taimi lo fa penao na nginga le upule tama. Il tuspa ia. O le upunga iai o le transliterated katoliko patili. Lo upunga iai o le patel means patel father. So le upla pese lau fikus fulu kaimi o lo fatatau i le atua. Longa winga whainga nga whaimelo se okay, winga la o le atua tani ai se a ona o le mea lea o le tama a kongo o sili le whanga o mai le sikua ngā mawhawhawhoi lea wa iai mantua o le atua tama le alo ma le nganga pa ia. E pui la teimi i le nganga pa ia ai kikilo ai e falling feminine o le gender la ia e feminine. Loinga, you can't say e gender e meo le tama a feminine le nganga mankua e tasi le atua tolu persona. Pelo ko inga mea nga e tataona mai o i o le lei pasau ka karangoe le ngai mea whatu it's really discuss e le lotu pe a fea fwese manatu whaftai le fesile nei tai o se kala ele mea ke ua pasi loa maalua ia le whainga leo la kerisiano o ia a kaunga maa fau le lei i peila ko inga mea whapea wa ele whape o e tele lava mea whatau le atua e aona tātou loa pero kala leka o kanga o suai o le te leo lo iloa o le atua o le te le ngā o lau tapua inga o lau wava ma lau matau ma lau vivi i le atua e ofo lava ia Yesu lava ia about 160 times pe se meo le se launga se fulu kaimi sa whape ngā onga ia ta ua ima refer i le atua o le tama ngā whai mai Yesu i le ange e sfulu whai upa kote sfulu mai o au nei ma le tama e tasi lava i maa ua sau voi la Yesu e le sau o se awhawhingi e le sau o se kamakengi na sau o ia o le atali wa kili maa lose ale tala lea le manatu lea o le atua meo o le atua tani vai vola il whenga fau a koa koi kia whaaiva se lau ona tā ua le upulea lengi le whapalanga ko le God le upulea theos it's always in masculine longo inga o le atua tani pe mo tāua le la apos e ili whai te tenga i koe ngā mea ngā pe wa e mawhaionga e seo tātou manatu pe o atu o le mea le tupu i o le anthropomorphizing ua whaatangataina po ua humanize e le atua le kuspa ia ina i mawhai tātou na malama mai with his infinite being try to relate to us finite beings e ala nga kupule mea leo le anthropomorphism po le humanization inga imwhea tātou na malama le wala in kuspa ia ili ngana le tangata otherwise ili mwhea ka konga malama i mea ale atua ile hi le marisi e le whaparangi yes e ka vai ele hi pe o lai whiwhe o lana se tūranga i menga i le whangar pe wale kusia mai pe Lord pe kora mai hi e ke hi sei le whapenga o le hi nganga whiwhe whai ar koe ngā mele ki kau yes o le hi e refer a i le atua e leka kei whamai si yes o lana e leka kei whamai si a pe on whatu pau lavanga o le me ngaka e lo tātou mālusi me pe on whatu o lauwha o ngā mai i le nganga ar kuspa ia e ala ka inga le nganga pa ia nauna tane masoa nauna tane like masculine noun and masculine pronouns ka inga la pe o le hi masculine noun father son male upunga pneumatos is that's masculine au pronounce nga feminine foi
I mean the masculine la whaonga o le he, o le him. So o mea la ngā whai mai loa ia isi pe whai mai fwoi tātou. Ia ui, e le a whainga ro whai mai o le tane le atua. Nea ngol mea ngā la whaonga ili ngā ngana tātou. But it's always iai le whaikekenga i ngā. A whawhela kuranga vai pasta le upu whasa mo whunga lo tamaloa. Se angor ka malua e le pule ao. Well, that's... ka kaunga whaonga inga ngā upu kauang tama. Wai kere i whingo kau sise iski. Pe ka wha peo tama, pe wha peo le atua. Ai, ese ngā upu o tamaloa. Because we could say o le upu ka maloa, it's kind of multi-applicable e mawhai o ngā whai o sisi lau. We have to clarify le uniqueness o tātou atua. Yes. Basta. Le la whapea la o le tane le atua. Yes, yes. Whawhewhea la o le whai mai la le kenese. Tapu mua. I lona whai upu lua ono ma le lua fitu whai mai. Ua whaatusa, o le whaatusa ua whaia o le tane. Male whawhine. Se, o le ala pe... Mera whatu, but always have that. Kawanga i e singa... Kawanga i kemi kua kawhia. Wa le la whai mai ngi tātou o le atua tani. Ia, ongo e refer a lava le father, ia koe whaonga, ia pronounce masculine. Pronounce tani. Ia soa nauna tani, ia mangaunga tani, pe ona i tama male atali. Ia, e kusa e la markala le a kingese le whai. It's interesting, le mera wo o le tātala, whai mai. O le whaatusa. Mai, whai al tangata e le tātou whaatusa. Whai mera, na whai o ia o le tane ma le whawhine. E lua genders ngā a kasi le image la whai mai ia. I le tua, longo inga na whaulinga mai. O le image, o le siwai mea maa ngai i pasta. O kako image. We're not little gods or anything. O ngā kausa whapena. E lo kako kama ia kua. O tātou o le whaatusa. E alang kako whaatusa. Ngā o kako lava o tātou le pale a li o ngā luenga le tua. Na o tātou lava se ronga e onge le nganga pas se whaklo ka na o tātou lava mea e whai maa nava po mea hola. O ka u whape ngā tūlou le ngana. E iai le me ta o le will, o le conscious, o iai o tātou langona, o tātou manatu, iai, you can feel sorry, we have emotions, things like na o tātou lava e whapenga, e le whapenga le la au, e le whapenga mea ola. Na o tātou lava, pela i ngā e mafuli, iai le wing o le kala le o tātou, o image o le image o le atua, le winga kongo la valanga o le upunga le whako o le anthropomorphism. O le whaatangata ina o se mea. Kam whaile atua e relate mai o se mea o se whainga ua whaia ina ia mawhai o na malamalama i tātou. Ara o se le mwhainga malamalama tātou. Le ana ko whako ai. E whai tete la kala le mea o le atua o longa gender o le meio. Po le atua longa gender o le female pe o whatu e teimi e refer e le nganga pa ia asa unga e keinge le ngaunga e female le ngaunga e feminine le ngaunga ia le ala whatu ai o le ala kala kuspa ia ngā mea o le ngu mela number 2319 ngā whamea kala kuspa ia God is not man. Hoki ako lo ala ia le mea mankua man, when we talk about man, we're talking about human being. And human being has two genders, man and female, nothing in between. Laissez-faire male, laissez-faire female. It's male and female, nothing in between. Nothing, no half male, no half female. Male and female. Man, that's man. God is not a man. O le atua e le o se tangata longa winga neither male nor female. He is God. Mera o ia ula o manatu Talanoa le Uso I o le gender o le atua is God. His gender is God. Why? Because he's not man. Le winga pe o le mapa pe e lava temi ma e tala ele upunga o le anthropomorphism. Kusa o le menga lo fai nga e alanga fai mai o le tama
Mo tātou i tātou malamalama. E awhi me o le akali mo tātou. But the conclusion is, o le atua, o le atua. He's unique, he's different from us. E le lava se isi atua. Kasi lava le atua, ala ngā atua, e le o se tangata. Pe o le akua o isi ka po inga. A le o se mea, o se tasi, a le o se thing, it's someone. But this God, his God, it's not a man, it's not a woman, it's not male or female. He's God. His gender is God. A whapea ke ua alua le alwhinangaro le atua i le ministry mare. A kusis ka kokus. O whi ki whiwhi, e sero whiwhi whai kokus. I haven't come across I haven't come across is a systematic theology, or biblical theology, or any kind of theology. Ua whia ile mea le, I koe ngā kala le. So, ile kala le whea koe iau. God's gender is God. The reason being, o le mafuanga ranga whea kula o tala le, whea kala arkuspa ia. God is not man. So if he's not man, then ele o se male la, ele o se female foi. But he's God. He's not man that he should lie. Ele o se tangata le atua e talapelo ai. E talapelo ai o ia. Ele o se atali I foi o tangata e salamo ai o ia. Aia. O le atua. So that's final. A pera on fa iai pe lava leva noa e fai mai tātou o le atua o le tani. O nauna masoana na lefa o ngā ilinga ngana ka ko pau anga ka ko nganga. That's a human language. God is a father. He sent his son. That's our language. Otherwise, o le atua. Ai au lava ona manino mamala malama I le atua langa. Ka mai di do ko si ka roa. Well, if you want one, wa fa pele na o le atua. O le atua. Ya e la mari do ko si ka fai me ya o ngai. O ke le fui la ia mau bia la nga masa. You gotta be careful of me le atua e le se atua. Ava pera in kame kua pera. E se la luisa. Basta, le atua le tatanoa ia, le nganga le mai. E kukusana le atua le tapua I e tangata musalemi, ma tangata I a kerisiano. E tusa le atua le. Se, basta tura. Ava pea kefsili mai ko sili ngale yes, pa pe ko ngasu enga ngale answer yes or no. Yeah, well, I will give you a big no. Because ele memo mo ele tusa o nga ia e ronga fai te tenga wa fa ko pasta ele la ki kerisiano e pa ua ile vale ma o fa longa se sa no nga fa pe mai se po fe ale me ia tasi ale atua a mene e tasi le atua ale a cerca le po fe ale me ia po fe me ka po e langa ele ka po inga uma fai le atua. Sad to say, ele nga musalemi, ele nga hindu, ele nga pura, ele nga isikapo inga uma pahai mea peha e kapua I le kua ese mele ka kua. E iai fo isi lotu o tau, o lotu kerisiano, ai le o tapua I le atua. Whakaika inga, ka o le upu church, peila le, na whilingo le mea sociology, pole a le kamale o Tom Cruise mal vaenga. That's not church. I like ka ole church. Whawhenga ngā uloa ele selu. Ele o pule Yesu. Ele o iai scripture. That's not the authority. E se ala koa o onga ia. Mangingo ia. Koe whamela lau sili pasa pekusa. Ele tutusa. Alonga whaika I kenga ngai pe fōla I ma whasei na kerisiano. Onga a ka uloa ala ile musalemi. E talitonu whamela musalemi o le atua. E tasi lava le atua, monotheism, kusama Christianity. I le o so mariska mai o ngale whai mai o a whapeka kongka ko le Trinity, o kakar konga I tolu atua. But ele se mea whapenga ele kau minimilonga. Minimilonga, mea whapo ki Apollo, it's so subtle. Ele se ki Apollo mai, this are a false teaching. He doesn't say that. As I will teach me. Ale wha lava kuspa ia. Ale wha kuspa ia. Ele o mana, mino e iso. Whamaila I musalemi, o le lato atua po ala e matautia, he's almighty, he's omniscient, he's
omnipotent. He's omnipresent. Longo inga kusa le leila wa mawhamkalanga o tātou atua. O tātou atua o le atua matautia. O lako kua le atua fuafua. O tātou atua le atua fuafua. O whai mai o alanga whai le langi ma lo langi ma mea uma. Whai mai wa kerisiano. O kako kuanga whai le langi ma lo langi. Lako lola e kerisiano whakamala le whai kau al kuspa ia. Whaalongo i whai melola ia. E kusa la kako kua. O le ese senga ke le lawa. It's Trinity. O le ese senga ke le lawa Trinity. Wa le mea ngā whame e tutusa lawa kako mangako musalemi whakalanga o kako kua. Ho o mailo i o le kua musalemi e le sea kali. Yesu da. Iwe. O le kua kerisiano e ilo na alu. O le kua kerisiano 3 persons. One God, 3 persons. 3 in 1. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Il musalemi lama iska ngaka e struggle in the doctrines of Trinity. Whai mai. Ele koe kasila le kua ngawa kolu. Al mea le ai, e tasi le atua. O le si mea whai mai. O whea kuspa ianga e kau mai. Sole. E le o whai mai se upu Trinity. But la makira kila ele kuspa ia. E kolu persona o le atua. Whai mai kara Yesu, o amalta mata si maa ua. O le ala le unga o ngā mea. O le atua Yesu, o le atua le tamā. O fsili. E kusa le atua le musalemi ma le atua le kerisiano. Le hai. Era la whawhenga kusa o ala ngaonga ia. O le si mea, let's say, skakere lo kuspa ia. Saurora e hapea. I o whengia kuari o mai whemai o ai mo ia kuse lako prophet. Before ka kuspa ia kuswe kako prophet. E ala ta inga lea nganga o le atua. A mai ka kuspa ia alofa i o fili. E mai kuspa ia rawa ngai. A iskanga ka le ka kongu me ka kongu. Kili. Pe a le ka kongu fatu tuanga musalemi. Ia wala vanga ke ilo ai. Ele ele kusaka kokua o le tua tātou o lana whaolatanga e saunia e ia o le kua musalemi e whaalango lango i aunga luenga le your good deeds gotta outweigh your bad deeds ngā mawhaila ia le ngā karia o le tua ai mea ngā ring fo et pinge aula kuma lo sania whape wala vangai avenga ia ka kokua la nothing of those things can stand pe o ngā luenga le sili ese makango fie milionga le ima se me lava o ngā redeem mai oe pe whaataua e lo salvation ele mawhai o kila le mere i pasa il kukusa ma le kusa ka kia i le doctrines of Trinity ko mai isi o le akua Yesu ia ko ngā me whamanga o Yesu o tama o le ngang pa ianga it could be right in a sense I feel ese altama ese le alo ese le ngang pa ia but o tama o le atua o le alo o le atua o le ngang pa ia o le atua e kala Yesu le whai mai o ke alu o te awina mai le isi Efeso Fonoti John 14:16 for mai and I will ask the Father and he will give you another advocate. He's talking about the Holy Spirit. Vai le ngā kolu le persona ngā liali ngā le ngā pa ia. For mai Yesu, I will ask the Father. A le kaukala, the Son. A le la au ngā mai, ngā pa ia. A le upunga whao ngā Yesu ngā mai another advocate. A le upunga another, ngā kuse pa ia. E le o le upu heteros. Heteros, another, o le another fo I langa whaapalangi, but it means another but different kind. A mai Yesu, o le upu wha Yesu, o le upu alos means another of the same kind. No inga of mai Yesu, o te alu, a wina mai le isi fo e pe umala same thing, same kind. Mala ina ki ka mai o ke alu lo tino ngai au sau I lesi form ki sau le nganga pe a koe wha upo mai o te alu as tama a wina mal tama lesi sosoani o le isi ngā another alos means none of the same kind. Mai wala Yesu, I and the Father are one. A wha pēlo le nganga pa ia mai Yesu same kind. A wha mai Yesu, I and the Father are one. Nunga winga. They all the same. Sau lola ia le pe draw a conclusion to your question pas pe kusa.
Le ai mas kukusa. O ki apolo le ilo tātou, le ka sākangi. Ko iki a mea uma e whai sākangi, e mawhainga attributanga ele a kua musalemi. E kele o anga perfeka e whaakanga nga kele ang ko olua. E whaakanga ma whaamarusia e whasiokanga ka. E whasioki o fili. Kuman ka kōkua, ma onga man ki ka whaafea ngai ia. Ke ro whai o fili. Iyo e whamei, alo whai o fili, whaamangalo o fili. Ka kisiango. Mane alo whai fili. Isa kerisiano, ai apala ia principal wha musalemi. O kerisiano mai, kili lo fili. O ki ka kongu le tāpule ka numa ia. Mo whaka koe karisia sa i ele musalemi. Esere ma oso finga o ka kaso e re ka mo me mai o ka ka wa le lei a ko kore o ngo lako e manga nga yo mau kasi inga mai ni ile me ale o le se alo ya nga o le sa fele o nga o ye ma e fa ya para foi finga o me nga ya le ta ti de fio foi e ka ke le fe ki o me foi la ka ko ngoi la ko e ku sa fe ka ko ala ka ki do funga le mau ma le finga ma le ka ko unga ma le do ala ye na ya ko penga le la ko foi ka ale pe fa mo ku la fia fingi ese Yes. Ma kwa le ai Nei museme e ese que de ai ngane ma lo a pasta o mangingo le la kuranga le e se ale ko ia musalemi anga ko musalemi e le se la ko e le se alo le tu ya pe ya pasta mo le si di foi ali non todo le fia tatu fa mais foi ka por ka que go salon si mun muri dia angor ka por karame amaka dia e amaka fu ni songa fai fu im fa e ai se tasi o ma fai ona va ai de tu basta pe so tasi mo fai nga va ai le tu manga ika ka ufa me ke usa karango de ko ya okay do ara karango mo fai nga va ai ya ade o ko sine ko ka ke amaka pe ai se tasi o ma fai ona va ai de yeah, John 1:18. No man hath seen God at any time. Fasa mo mai ele iva ai la vale tua se tasi. Longo winga ava pe que kula fongo fongale if it makes sense, don't try to make any other sense. Ala fai mai ka spia ele iva ai asi le tua mai ole alo to tasi o lo el fat al tama o ia wana fai lo mai o ia longo pe kala fongale a chulang fai mai ole o va ai mai te o va ai o ia al tama ia ole winga fai langa fa pe o va ai ngai le tua pa ele o ko nga winga ngar kala le e fai kala Yesu i le ai mas sim fenga va peler kala nga ale tua le fai le korkolu fai polus full fai mai you cannot see my face me ele me fai nga eva ai yo falling yo fonga for no man can see me and live wa ele mas sim fai ngo vai me ke uma ola pe por kalanga me a wale me fai una vai mai lava stanga te io ma ola pe ngo winga e se kasi e se son fenga vai ile tu por kali le ai o nga e ai ia fai upunga nga ta ultus pa ia falling mai nga vai kasi ile tu ale me ele ai fa me ia Ioane fa me Yesu fa me ele ai muskasi over ai ile tu not one de ai muskemin ku por ngam over ai ile tu ya ava pela e va ai ile tu ku sa markala nga eso tu me ele se va ile tu mo la pe ro ngala ke me ke va ile tu ro me ele se va mo la pe ro ngala ke va ile tu Wa yo pe va ai fonga o le tu malu le tu o ngala e de ai ke fu waru ni ka usanga ki fa me se se pa ai de kuanga fa se ma di lo ko si ko fai ko kuspa ia po sa o ni nga ka la sa se fe me nga vai le tu o kala ele ka longa e ka nga fai le fa la wa se ko ai nga ya fa fera le fa me la le so to lona fai pusutas fa sa ingale mo se le tua
O le ala le. Ko vers nga Efeso soangi ai ia le kako hermeneutics pero faku ele kaunga se ka inga. There's something, look at the context ma ai man tua foi o kalanga le feme o Talanoa mo se male tua fa apeio se wo. Kalanga e mai o tau tala o whawhisanga o whisanga ia mosema le tua no inga o le whengwa pe o kalanga lai whai o koe ngā mewanga le Talanoa atu tali mai man kua fo i ngā lawa le chapter ngā lai whai mai e kala a le tua le sisi whenga wa ai a ira whenga whenga kala a le whawhisanga so there's something you need to be clarified i me kala Yesu o ia le tua ia mose lava me ele mwhenga wa ai o fōring a le la u sau wha pasiru ma kou whale me o sau o pasi a kikiro me la i ele i o kua longo inga ele ma whai a o ngā wa aisisi i le tua o al kalanga ia a le tua ka inga pe o le me fole ia koporing whai mai o va ai o ia a whai kaunga i le whasa mua ia upunga whai mai ngai kango ia le ko inga sa mua wha italic whunga mai o wha apea ia ngā rong wha apea ngā o lai iai le tā ofi ele o le atua le ngā ai ia kopo whai mai o na wha ingoa atu le ia kopo i le ngofuanga le ia penieli Whamero la ia a wā ua whaapea ia. Whaapea ia. Na whaapea ia na o i loa hai le atua. Ai le hai. Mea ngau kaona koe inga sa mo whapopo mea le mai ua whaapea ia. A vaisela le upunga whaapea ia. Nongo i mai ua whaingole mea penieli a wā na o i loa hai le atua. Ua mawhisa ngai lava. A kaona koe inga sa moa smart. Know his pneumatics and his homiletics and his theology. Ua whaapea ia na o i loa ai le atua. Longa inga o le alunga kala. Nga kere i loa. The truth is na whaapea. Ai me o kanko inga kua ngā milanga fui ang whaapea kupul mea ngā. Ua leise ya kupu. Uma ya kupu. Ai le ai. Ele va ai a kupu. Ele atua. Ma le atua. Peo ma ko sama song peo ma noa ma la vare fe mai sul ka ke feo king asia buka va ai le tua ai le va ai le tua o le angelu ale tua so saulo fe mai la ia o musi o ia feta lai mai fu e telema o yo le tua ya musi e telema faia e ke le ma faia o nga va ai mai o mata a wa le ma faia o na va ai mai stangata e te au maola pe ia toinga ele iwa aia whameia ia Ioane Iesu iku ele iwa aia la vale tua stas o le alo tu atasi o lo ele fatafata al tama kala le Ioane o ia wana whailoa mai o ia anga pēla kalaunga le e pelua mai aso lang kalanga o mai perfeka aso ngi so kai mai ala le alo so akak fie lo le tama le tua o le anga lea ka ke va ai Yesu on ka koiloa le a se upulo va ai le tua i lona mamalu be nga fa ke ka ko isi ke me ele spesial ma se nga usu i loku o va ai lo mamalu po sa o sa te fie va ai yo fofonga sometimes you just look le theology ngai pese nga wa ngai lafi me nga ka mai skema because no one can see God and leave still or kalanga la fe mai so emphasis nga vai wa ese so vai le tu karisa o akus no one pa wale kala me ka kelo Yesu wale ka ke vai hell ilana fio pa ia fafta pasta le u makua i manino le nei po sini e tolu sa o si mun fo ila e le mafai ona va ai sis ile tua le mamando le tua ia iska kala va ai okay lo le ka ko ia vai ka ko foi melela ia iska ka ko foi melela ia foi melela langi no ngana ko me o si ko le langi ia e o si ko ia fa kai foi de so nga foi mal so e poi man a mo ia la ko foi mal a le mele ia ka sela ku ka de ko se fa ko le ola so le ko ke ye ni no nga e lua me
ava pe e saola ko e pero ku spa ia ngala ava pe sao ku spa ia e no ngala pero ka poera e ole benga le o ka pule ngi me mo ka psisi o isim ka psisi o sau ia ko na mela le o ale kala mo o talanoa mai le tu o so ia amuia oi wa pa wa ka kala amuia oi ko kala mo mi ko ia o me ngi de ka ia le ka ka lo a besi o nga o kala mo mai ne ia pasta o tita tonu ia o mai i fesi di fo ne ia ia ta o pe esse si metto e fala o tele ai ma tanga fo o nei tau sanga ia ba me malo ia sa ngi ben ngi kau sang mau le ala ya o de fa mo nga nei me ta tu sta de matu i de tu mo e pele ma no si fa ya fa o nei por kalami o ka ko me fa no ngo me a ri sa ne chana me na o sungale fa tonu no le afu ira ka wanga fa o piskala me ko me vele fa ya le ngai por kalame male ta malta manatu or maleka aware we're not perfect with our knowledge we're still growing e le va pe fo o ya ta wale atu to na o se tu lalo se fa tuanga se fa manatu se so soani se fangu fa pena ona e wai ka opsisili e man se fia fo la uso ya keriso ai se nga le ya le se nga ku e la fala atu ya fe accesi ko fale ala ya pe no sina te fa pe si so la li a fi scola ya pa o so nga nga o ta o pasta pe ana fa do te mo sola tato fa so a fa fo i we se fa matalanga o pa o vale fo ia fa so mai fa do mai tatu talanoa ia e mo ai de tasi ma de finga ngaro sa o de ri tu sai ma tatu ngani luet tu sai mo na finga ngalo ia la tu spa i o lo fa do mai nei ia ai fa te pasta mo nei thank you dai dama ia fa ia pele tu ai lo sunga dai fa tu ma de fano ia wa ali na lu e finga ngalo ne di mo ne foi tau sanga ma tatu sa ba dinga ne tau sang ia tita tonu ia ole fa inga talanoa le uso ia tanga fo de tau sanga lua afe ma lua sun ma lua ma lo lama lo no sa to tu lo mal vas fo tatu to ma futa fo a le nei fiafi fa manuia le tu e lo loto de sua fo Yesu amen